Aniji munsem ubenya Enyumpana kakuma ubenya Yamai muamanyasem ubenya Osumpa dibra ubenya Ubenya nina Ubetifie Yapana papini su Sompa die Ema kefiapa So bebrebe no anokwa no ne yehu ya na anayensa hwefo fro kwan biem mofra so adefo beba no aya no na ekoso yi anafofro biem besaba Ghana de shimama mamu nyina amwachi aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra Ghana today ebra na adrusui yetena se no na sada bonkrata no eniyoma wodo atwago o ma Ghana mu no Chesano ani yababa jonjoro ho na ewie kire bie phone lines no adiatum Shannon son 7:20 am and phone lines no yebebie na yadiatum enti ahomaro ya no afa ne ntam mebobo no atworo diato 0260196064 0260196064 and now 0260196065 wada matworo fato 620 na wafre ede asiso ede amaye menema bejofo na atana as usual yanko wanu nchen ani nkodi enkomo enfamra ene Obaapa papa bi ene Obrempong na akwaku ampoma wanu nyina atana sia ene wonu mo ebedi enkomo abusu amamachi yeah no amhoyede radiator nkopon da woro ma ya so ya wedi adumara kwa oba utwa twisco ai je twisco die ontumi nkọ wa bra beje ne mu what you say yes tu na mu ana hye wa motuam ba bia be ko bia na kan ho na da no so de won mo ya de ma je se na nya asem ketwa ma oh yes if you have been at twisco bia no twisco na wo mo ne o ma ye kama yes wo mo ne o ma ye kama nti
yenchia wo mo no pay na ye mo da se e bimra biem bebre just am get to ma na some dey ye de me dey ye okay e se ye pa bibia jini Onyankopon adom bibia na ye kan ye se da ban enso nei se Nyankopon tie se beda nyame na sa ban kura de wontimi na ma ne nye ye kire se won sore no pan kwaje chop money free no se bi onyoku dabi na wakwaji ske free no dabi akoyire ne chinchina atwa nti twedi ampon no ane ye beda no aban na nkasa nso kura ne minu mienu ai so no de ya ni aban no ya ne ye nso amoman na ye me da si bebre abusua wai an mabedwafo na no pe me ne won matena se wo so ka wo bi na so na agro no ye de nya asem keto ma na ene special birthday ebi wo twa so a na no show ni ye dedicate di ama no mi ankasa me boss Nana Safu Kantanka Bemba. Yes. The one. Yeah. Just dear Reno. O join who I want our phone. Yes. Was all join who I want our phone. Friend of Apetampe. Your friend was a beating stone. Yes, what him the team. Edi Nana Safu Kantanka Bemba. Yes. Edi now Reno. Suffer tenasa sanwa sports no babia wu ejina no yabakọ no special e de ona ko di birthday was like na nka me geno na nka no yes obedi o ma bibia na akoya promise me say last week o promise me say o papa obedi de me surprise o na e de abeka na chiro campaign promise campaign promise oh de ashemu ne said enaka san obedi ne de no ye do ye ho enye achi nti ne no ye behwe na chiri kwan nti na o wie sports na na yesa no se ne fie so be ha ye ne ne o be say anti akwesha so be bread eto nti no oba o ma me bi na me si o me medi bi na eto na enya ma ene no o chiri ni po medi bi oh Nana Safu ne wo ani ka se akore bi o ko na damfo e ma me ayi ase na akwara ne pamo no Pasasa me ba ma me ya se wo pamo me se mini aba ko si aya obewu obewu ya wo si ase ebiri de Safu ye ko gwana nso ne mai ko mo ye bi ni o ko gwana nso ne mai wo se wo ba be pa asase na wado apam na wo wi a wo gya hwa ko sire makopa bese aba abedua na wagugu sunsuo nkakra saa ma besi yanyini enyini na se ye bebre no otea won ton ne ha wode bekosirim na wode akwaje ponkoba na wode ponkoba na ba na oba ba nye no ama na nyini onyini a obewo ne ba ne ye fitaa ena de bante nkuma se papa betra ponko ne so bi wa ye ponko ne hu fi wa ko akwada adi bu se nya mai adi afuna akwato asase akwaye so adwuma no wa ti akwada na bo ne wei ebina se bira Safu ye yo Nana Safu Kantanka na meni je ne ho se wo ye obi a upon babia wadru nyina mu no wo bre ne ho ase oh yeah ansa nipa de wo ho na ma ho so a bible no kura kan wo se nyame bebre wo ase yes enti ba metimi suma no oh yes suma na obeko Safu die chase me free ni mu no no enye ne na wakoso aye sade wotie no abapem sese de rani shira no o mane ba pa yes si ana me ka kire no me shira o pa ya wa ba ma no okay ai enti oda ho kwade ada kwa wona ka jo so da kwa ase me ba no me si me bepe bia ma no ono na ka ono na pa na num ka kire wo ba bia ni ho de Safu gas wada wo ba ya so da ho kwa je enti say wo se wa register wo so da ho kwa muncha we nto ho ma ye awa ye mpo no obi dia ba woro wa kira mo be ka se me kai bia preference no na yes nem so no
de chire be kan ya so na no safo ka chira me se obekọ efie da bi no abajo ada bi na se na efie da bi akọ no abajo ada bi no no se akosi ase wa wi ni nko e la eti wo so ti a wo kan se me de sa no ka chira me okay ko amana na ate se koto no obo wa na yanum se no ansa bibi ya twotwo wa ba be yi ne ho ne se yanum a ya mema ya be me ye ho no ti na se me nka ne bebre no se enzo mema no mudi nkomo wa kire se ma oba dia wo ka kire na no obeka bi so obeka to da wo dia de etia na so ho se ye de no onyi wo bina ne nchen kura wo nte ani dia ku se ni se nti se fu no ho na ka se yo so madam fu ala bia ro wo ma se wo ye morning devotion me na damfo na isa wa de kura sha se fira damfo yes Barafu so se leja ba pare we dey mo fasia o so na me ma ta pesa de ne kya yes ba ko ya na wa chire oh me cousin yes ano de ma ne me cousin no me cousin no o de ne cousin na wo ka no zero wa chiro o so be so na se ni se we to mo ala bo se biesida cousin ya de wa we ti fi aferu wo be chire wa chire o udi wa de suro bi nyira o ade nsi ya cousin ye oh zafo nyame shira o ya mano trinkwa eni ya woda pa amen sebe mpreduasa enyi nipa nyina ne nyine duru bra bia wadu dabi sebe obi wo ne ohre ne ba ne ne nanso chiredi ampan no wahwe ne so ama wa mpone na woguso ekonkon ho se ya ne ye de aseda piesi ma nyankopon ne edi kan ye toso mienu ye sire nyampa de ma no ye sire mpomoden pa amen ye die wo mu amen enkwatenten ahoden wo mu amen enyankwaten asabe yare yanko eni nhira amen kwa ho san amen eni se nyankopon ma nanim nye duru amen na nanim nya denensna na tamfo amen na wo ma na tamfo nso nyini nche amen no mu hune ne daache yes se ba bi atwede ampan no tete kwafra mo anyame no wode ni beduru sans wode ni beduru bo sha ase ne so wanka se wasanka koye sofu e so ja radio juma koye sofu ra se pa ye ni nyina lo aboye se na o pese odi ye ntemu ana wa koso asofu die preacher anya we be fro papa yes ye be cha body e ba chiri abra o ye be ye ntutu so dudumbo a yes afero ba for there 10 city se ko munye 10 city yes ya fa chema ya 10 city ye de no se kura no wa usika mu oduo no so mpa ya bo oh yeah na so fu bi ke wa se no di wa be cha 10 billion le do be cha 10 city no mi shira Trie isla wa se bishira no e wa bakosem okay babru mu bra ken ni ebel ko ba for wo ba for ye no ba ko die mu ye duro sen ba ko ewie ye ni nya variations wo mu nshira no enti se wo de kase akoma ye se ni otwa ne odua ne bafu no otwa ne bafu ni oyi bafu no wo otwa ne bafu sa nya bible no so ana kan e bra oba no de 10 pesos sika keto abi ko ya wo de ko ba afode no bible no say nyakopon ni show ne de no na ni so ye because na ni owo nyina ni ti ya so de no enti de no so wo ne bia 10 series ya enti ni owo so wo no aso no mo hwesa debi omo hwesa akoje ase na ye di ye preach bi adasene ye be se da wuram nice one na wo twetwa mu no ye wada no se na nye ne na wo ho a na ye ka ho asema na nka we ye wura babru num be ne apam ne Obaapa tenase na so ba ye ne Obaapa tenase na nka ye wura babru num na topic ne sesa ye la na we go sem one wonti mo na so ase ye ko na ase asori ye wie die e wose ye de famu a ye wo sia ye sukra ye jahe ai furu be don kwa menam e na no fiada no yakwa agopo mu nyina akora bre ma panyini kura se ye flag no ye ma so nkoso enti ye sukra ye jahe e shofa ba no kire se
sɛ bi owu no mu nsuo bi nti nya den a yɛntimi ni awerɛ ho akonkosi ɛwɔ sɛ ebu mu a yɛwe fi ne man tell you about say review akwakoda na mse this week asɛm foforɔ saa wɔ sɛ sɛ nyame adoma yɛ wɔ da ɛbɛkɔ asantem ma mu yɛwɔ akɔdi na wɔtwe da wɔte kra no bra ngoma so yɛwi ya ne week ne sɛ lumba de yɛde gyinagyina ɛnyɛ asɛm ketewa ma wasana no wasayɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa wasayɛ na Ghana so ɛno ana mi ti akosua nhyira na ɔka asɛm bi sɛ yewie ye ankrofo eboton ye ama oman yi mu nyina bukɔhwɛ baabi esese bukɔhwɛ wie nyina mampani atukwan yes oko chief justice ono so tukwan Ghana fo bebre no a obi akɔ mu nwuma so ɛno na kyerɛ sɛ wo chidombofo a uchidombofo ne hwan aye pan ho hia sɛ ɛno na na drum bi a ho sɛ yɛka sɛ me no bɛkɔ no ana edrum bi ana mehwɛ no yɛka de da wisia ɛno sɛ me ye living testimony sa yɛ just akɔ no nkwan yɛbɛhɔ no yɛbɛhɔ ɛno na mdete hɛ yɛbɛhɔ school nyina kakoma to yɛ njabi wu ajabi tiase yɛka de da wisia yɛka no sɛ bɛyɛ a wɔwerɛ ho I te say wakɔ ne dua fie yenya sie agya ne wia awurade a ɛhɔ na agya nka ohunu mɔboro damo hɔ na ohunu wo dabɛ ɛhɔ na abɛhunu sɛ ndɛ obedi dua na awu ne di ɛhɔ na abusua kora no bɛpere japade ho ɔn sɛ obi a wayɛ japade wɔsi dan abɔbra no sɛ bio obi a wanya japade no na abusua ntampre na yie ho saa yɛ han ho kora se yɛkɔ akosi ho na ho na kromfo wia ba de wayɛ japade no abusua sɛ dabɔ ka yɛ yie yɛ wie no ni ababa tena se abu akonta ɛwɔ na abahunu nipa bi a no ne maame anasa wɔyere no ano ɔte ɛkyɛ sɛ aware no asie no no ne kura amponka enso bra be ma no awu awie no ana bra oba no afiri mu awie no ɛwɔ na no mbesi nkonya ba ba kan be ma na japade yemu ne ehwe wo mo nwene saa time no mo nwene akoda no wo ho no ya nwene sɛ bi enkoda no kura wo mo susua japade ne hia ye kɔtɔ papa na japade bi ho afena ne ye be kyerɛ wo sɛ papa no kura ti ase no de abusua ka abusua na hwɛ no ma no ko school yes ezo ti ase no ya ma meka wo sɛ abusua hwɛ no ma no ko school nti papa no ti ase ya meda papa ne ka no ontua ba papa ne wo ye de ne ye be nipa bi a wodi ho kra ne di be hye be ma ne nuano mu a won beba enya asem keto ama no kra na no a onya ne masters me na mbo na besia we na no ya se ohia sika de to 70 asidan ya otimi kra me sika na mde ma no o za bra na oba na we aha na wana ne ye be kire wo bobre ne gina be coefficient ne communist status ne de age 80% we say 20% na aka no ne o manager ane mo odin ti ekunafo no mo nhyɛ den enya betesa oh yes ebi mo fa kokohia abusua bi de ekohia bi mu ebi mo ye eno de ye ntimi nka nkondam mu ebi mo ye pa ebi mo kura tumi gye wo sɛ wo mo adea ebi mo so wo no mo a afena no mba ba kyerɛ wo sɛ be ma na firi mu ntino emo japade anya ode bi oba do ne yere no ebi o na ebusua ne nhyɛ da nka bi na se be ma ne firi mu a be kyerɛ wo pepe bia be kyerɛ wo pepe ba minima busua bi a ba no ba mu awade no ba na ango be yesi mfie mienu pentem na be ma no jai mu besi ne ba re gusu tifie ho a o ma fa de se wo mu nua o ba o bi bia ama ni awanka chere se wonya be ma na be ma no free mu be fie mi ensa ko fie nan ni so still ote be ma na busua fie be ni mu o ama ma chere se onya be ma na be ma bi de na no to ne so be ware na o mbe hira na kose ama na ko ebusua papa no mo eya na bi nso gina relationship wa da wo ba no ne ebusua e ma ne bi nso ha adwene and ho ne ye topic ne ba fa wi ani ye bo wura da bo grant ni yes si enya sie emunu awie enti dia ka ye emunu achi akontabuo mo eno an ye ken dia ye bu akonta no sika wo munya ye cheke wi ani a cheke dia ebusua no ba bi e be fa mu ba ko no so ni ba nipa ngotwi mu ba ko no ni ba nti na no na me ne panifo bi di nkomo se nti fandi ya man panini body ama wo mo mai wono e be ne de se bi omo be ma ne busua e bi ane ma meti ase na ne papa ti ase a betimi de ahwe no
What I say? Enya de bi obenya kakra ba. Yes. Say enkonko ye se de Obi owo ba ne. Ko do owo ba no be de ne do so. Esene de woni ba no. Ense woni ba anya hwekura no obi wo hono mu an obi decide say me nware bi. Obi nso hono mu a woni ba no. Obese obesa akọ. Na akọ akọpe bia na ebiaba so ati ase ha. Enti wo de ne mu nye du. Tesa de wono no wo ba bed na ba begu no so ni be ma wo hwe no no. Yes ntie bia sa na be ye. Na ene no trending stories ne de yembo nwura mu wo. Yenko kasa minwa water. Sompa yanu nhie. Na yentwitwiri yesi na yentwitwiri yesi ansa na yanu nsuo. Emu de ye ne ye kɔ no na afa ye de nwura mu. Se utwitwi osinwi ansa na wanu munsu na wanu munsu asa. Okay ene yentwitwiri yesi. Ene yentwi yesi nwie. Ene abo nsuo. Yempensu papa no. Yo ene ebetwitwi yesi de anope me so se obi asori ye. Ebia nipa onya nsori ye. Pasori nko de wotwitwi osi. Ene bisa se ede na wotwitwi osi. Piao. Me kanfo ade ba akwa ma me pep student no na me di twitwi me se to hwe me se a fite wo kɔ de se a wo hwe Obrempong se a efi a no an ye use o enche so mo so bebre bi o na no enra me kɔ be ya me kɔtɔ me two school ni me na me yes me pep student ni bi na me hu 200 gram no mo de aba me de na me won ye family pack na ye 175 e no na je se o ma sign de bi aka ho e na me to 200 gram ne ba ko sign be ka 175 na no me wo be me ensa gu but na me let's have a ball me de me to gu ho pa me ba ya me de toto ho hwe na hu sa mpa ya pagya mu ampa 200 na so de the same price yeah woman pagya abuo no ba size ni de ya pagya mu ya mo say that's a president for Ghana Ghana ai na de wo mkra ne say o so mo won kitinkiti bi such as one I don't know to say mai e bia wo ko yi bi a wa hu na ko e wala ala bia what I say what I say obo ko e bia wo ko camp meeting bi wo etimi fi na wo dia show we yi nya afena ko fa kese dem fa such one no na fa tum na fa ko no no asemo ano e do so kwa no bufu kra ba ma o si tuti be de shaha na wo ko kra na fa show o ko anu yi su kakra wo a utimo de kakra no wi a because o ko camp yi bi a ya obi o ve bi ma no be stress wo de Pepsi that by no aje wo de wo wi a fa she baby kitu e bi e sachi wa ne bi na no da nchen ya ye wo 175 gram kase ya pa eno ne ya pagya ma ye 200 grams na nice one okay no ne ya pagya mu no eno ma ya de and so the same price and Pepsi that for wo mu bo adwuma Ghana ha say metimi aka say ad Pepsi we kwa wo Pepsi that say ade di twitwi yesi bi akofo paste and kasa na ni ma ye Pepsi that yes I don't go for bi ade bi o kwa sa o kuta o ti anye ya eno na ababo dabi toothpaste bi a Pepsi that yes enti bi so ko pe bi we a Pepsi that cavity fighter toothpaste ko pe bi na twitwi o sen mesra o se o se no asese na ase apoto bi bre bi wo untimi nsere mfe wo se say yet say ye fe yesi ama omo hwe ye hwe yesi nyinaa untimi because o se no ase no enye apoto bibire bia ye ho dodomo no aye red green ni ade mesera wo enye sa untimi enkese awarefo no muntumi nya yi makacho awarefo no so moda ahomache no ehwo na nkomo no so oba no wo problem bia o de beto be medenim be ma no so e wo problem bia ahomache na so because that time no wadama chese yesi sunie ma adwen pa enti wadama adwene no esisi zu kan enti oba se wo pese ubusa ukunu bibia eye tabusa na homache sa time no e no be ya ma wo but also wenum kan enti mutimi ne ukunu ne nkasa because wenum ubiemu a sentino aji bebia enti se wo pese onu ukunu kasa homache ono yere kasa homache de ya eye president cavity fighter toothpaste e na make am for the amount abibi utimi twitwi ukoda na wetwitwi anopa wasoye ebi ko twitwi de 3 times so ewie nyina obi wo a odidi ya na chese wotwitwi ne se ya use president na twitwi scenario ese o se no entia ase na aye basa no ya wontimi nsede no eno so ni nyina ebekọ e de amount obowremu wo ba bia ya ye ton provision supermarket chese shop bia no wo je bodi ni se o president edwemu ya so do medwemu ya okwa wo jeja ho edwe bia wo jeja ya wo ma hyehyehye busa ne se o president toothpaste ni bo benye bi e de amount ananse wo betimi afre ye to free number no
was 0800161000. Now they want any encomo. Maybe. And you're not castle natural mineral water. You're going to be sucraji. And she just say a what year a yabujunsuo. And super one no more. So come on the war. A castle natural mineral water. Party a hot war, wedding a hot war, engagement, outdoor rain. Just a heifer. One kasa kurano wo dwuma ya wo mu no ayefa kasa na chama no water ko enkwonum nsuo bi ankonya typhoid o enkwonum nsuo bi enkonya typhoid enkonkokon yade akese eno no kura no abusua wo ahode na da sai na woni ahoden kasa na chama no water say wo da kora koto bi na hwade na hwe se ne nsuo no kasa kura ne desitie etise kura mu nsuo pepepe ensuo ya prumu ensuo wonom wa wan kasa wotim say yes ensuo we de mu odan kasa na kasa Roma Ventures for na diaba wose bibia ne afra wo mo typhoid ya kra won sabeka ndo so puomu wo so kona kotu kwana kwaton nanya sika fa gu botom 0206 469 430 0206 469 430 na ne wan muni nkomo na dia mu peni binie eye twisco oh, yeah. Twisco yes where dia mu peni bia yes twisco energy food drink ana peme bankam di bi ye chen aba o de tuko kam di gum kom keke ye what the twisco ni gu ko dia ba bro no say no a say no kamede yet say na mofla de gum ko ayo but na me ye gum table ne so no say me left na saja twisco no yes just say what the yeti na wono mu a wo akora ro timu say yes one tea enye wo mu sugar no a just say wo ma ye de aba montin so bi egbewie kora na akora no just o sa pa duro di si nchen na wo no no wo say no maduro kan wo da bi omo de san kwa for de sugar nko a na twisco de ne de vitamin B wom vitamin C wom iron wom minerals wom yes fashion mu say na Ghana fo hunu say eye koko papa no a yes FDA ahwema hu say eye papa no na mo na WHO World Health Organization womo so agia tu mu say ewiase nyina ye ka koko papa no a Ghana de number 1 yes we enye news debi obi anim eno na promise do for the Twisco yes and a delicious chocolate food drink delicious chocolate food drink emu asem ya de signature asen ase emu asem enti anope bo wura mu shops ahudo bia mu wo so ope Twisco energy food drink abusu atiedi ni Twisco energy food drink emu asem wano no ye wo tu Ghana cities de nyina ho na nanu de ye omudi ba say pafo ye pam enya some joma ebi su wom kama to be frank ede and boys your move here o say this person nana safo and then we bia no obenom na no pawie numre minim so ntimi twati no na the bread do ya no obu nso ekire na the Twisco and egum no the say yeah anopa oba na ochi obi a me ma mu Twisco morning yes me I just energy food drink eja wo sia Twisco no dia emu asem wa ne aka no kone ko pe bi na say Food and Drugs Authority wo ma gia tum say ehye wonya bi ebebo vitamins wom minerals ne iron squad ye nka enti kone ko pe bi chire ho enti ema wo na ema wani ha ema wo ankasa no kra ne mboto eboa ma wonya wodi yankasa ema wotumi de ko nyuma so mbewe na apede eye Twisco enti kone ko pe bi na bibia enayi emfa emma wo de ne ye de yi ene ye ni kan ye nya Twisco di resa no pe ye yes ye ni sese sanse kom nya ne ye very good na yenko 21st clinic ko gia yaresa obi anom Twisco awie nanso entini bi a efa ne sirem ne to ase ho efa ne sirem besi na akokom na twetwe no waka samu Twisco de wanom eye nanso entini no a twetwe ewo sirem ho no wanhwe yi a obeda hwe ochemu wanhwe yi a ye besesa be hata abonte da bia no so kura de wanhwe yi pefiefu obeba obayiye yes wona wo ye wa entini wabubu agu fam no me pa chaw enne yi a wahyase yetent enka no enkasa mazupu na etwenwo dabi ye frɛ no sciatica ne a woye hwehwemu no ema wiase nyina hunu se afrɛ bibi sciatica ema WHO
World Health Organization yewra ayi te dross mo wo mo jetu mu sa mpa we die ehwehwemu turodo ni awosan so nya anu aduro nya anu ye de ka ho no 21st clinic sure 21st clinic and until from say the sciatica originator the sciatica expert yes the pace setters yes the sciatica commandant wo mo na ye nhwehwemu turodo ehunu enti yesi aboa bi esua srade dore a osua prako nanso nia wadi kan no ne tie tina amanfo for sentina na obia ya mesasiatica enso mu kokko kwa 21st clinic wono no ba na wabeje ba ko mienu bi onsua kura anwie no asada ya na mesasiatica enso no na wo ayese behunu o massage pompo wani be ba ho so na paye go ntade mu nyina obeprawo mesrawo pa bra 21st clinic sure eho no yade bia yesa nanso ni adodo na ade nimi enkese no eye sciatica bra ene ya na ye nhwew na no yetimi hunu se wo de no efiri ha ne baaye ekwan we na wonyaaye inti ye hwe root cause na yeyi e de efiri ho de ama 21st clinic eho no sciatica is na esanse adwene wo nti ya to ye ho apete Ghana ha ba bia mame mo boso ma wow enkran ye watantra here run about he ya se ofiri achimota ana sekre na eba ye wo benku nifa so ho na ofiri amasaman ofanko barrier ana se poku ase na eba ye wo benkum so okay wo de gbowura ho na temanso Roman Catholic asore no na chipe ene yebutuo Kasua obom kwana so no new market wo no honso ye wo ho 21st clinic ehwa da braka anasa ehwa overseas baby a Sompa 93.1 ewo no ehwa na 21st clinic sunyane ye ne sunyane regional hospital first gate ene bo hwani mu udu sunya tachiman so a Odeyieba bank Canadian bank dan no mu no ehwa de ebutuo baby e wakra nyina anya yira kwan ena tachiman ene ye tachiman de ene makan enkranza so children's park ye ben children's park ho no a ena takwa Roman stores ye ne omo ye edi hwari mu takura de efie kuma number 9 taxi station ho no a yebutu ho afei brekum goso oboase ho nyina ya je apete ho nice one esa ye adwuma penti ye numbers no ye nsesa free tete no besi ne 0540 311 311 0540 311 311 ena 0244 915 116 nice one 0244 915 116 freyen ende ya anhwe ya wan freyen ne na wa maya so ye na obekọ ya hanomfo ne ho ebewi ase ne ye bekun ufiri ha na se wokope ebedu ho na fe trisco na twon ho kakra ubenya aduane ade awia ni anwumre aka ho a eya akọ hajia ho nice one hajia special local foods aduane papa fie aduane papa efie sure yes ndra koyi bana sa le dru anwumre sa fi no hotwe ho kọ na bonse boys na salai ewo gate na no ho na omo hiti no omo hiti hajia sansa no udi si ho efiti ahomache kosi ni following ahomache pra ensei yes hajia oye ni ye won fa additives emfrafra wohu ena spices no nso a wono no local spices te say ginger kakaduro no sa no ene your friend sempo a garlic pepper ene ade no de ye papa de bie no ono a wo potogum correct one bi no said ye ne fie no sa pepepe enti won kwafa nkrofo ne ma na be ma atofom hajia mpesa usuro nyame eno wa che na ba embo a enti unya bia hajia bia ne unya bia na wo oh yeah but on say me ankasa no eno na me ye niam bi kakra enti no na bia ne sem de ya na me de to ho kakra no aha nanso ni aye ninu anopa no ye nso ka ne ahwene ni mu anadwo nokre hajia da woromanti edru juada na edru fiada man for bomb something yes yeah budget to correct enti wo hacho atomic kwan ne so ho no a transition chen ho pelu obutuo that's right but obi na wuntimi nko je numbers na frɛ anza ma aduane bia din o sɛ ne wo pɛ waduane no frɛ no no nya ne sanfa no customer ne a wo pɛ ɛna wo yɛ enti je numbers 0246
359-921 0246 359-921 and 0594 797215 0594 797215 Hajia special local foods aduane papa efie no yɛde wie afei anya ahoden yɛbɛbɔ awura mu gidigidi nyasɛm ketewa ma de wobɔ nkrata no sɛ encoding sɛ du ba bisa ba encoding ɛna de yɛmie gya wɔ ha aha yɛbɛmie gya wɔ bu kyɛ the chronicle ne daily guide ne daily post mu nyina post bi mo ɛhɔ ne yɛbɛma na kɔdi wo kita de ahia maybe kita daily graphic and a daily post and a woman chair waha and I miss me crack Ghanaian Times and daily guide and the chronicle and also so ekita me okay 10 year old for your shots okay daily no mefa daily graphic and fancy yeto na daily graphic anim ha say no and na wode abai justice Paul Bafuboni nimfo ni da ha and yera nsenchire your friend Richard nsenchire one your general manager edema Samatex Timber and Plywood Company Limited. One also phone in the Hamabeka was match though. Sanso Anna Odenya for Haruna Idrisu. One also phone Ada the Franco has a daily graphic anima. Anna what they by what say abai at the STEM subject no. We be bubu mo de akọ basic level. Yan kosia or senior high school nko a. Enti say nkwada no wo a kindergarten nursery. Ade ba class 1 class 2 ebesi class 6 obewie junior high school no na step na fanimu na watimi asuasua ho na bibia timi aye fine na wade abasa ayi nyame adom akena na wasi no ne awamo trase atro ankasa no woma ye owura na wie aka written wine no nti nyame adom akena na we hyase nti daily graphics say woma wo mu nyina trinkwa say ato won say ne mo kwotena say wo mu nyi apo no emfa mfrim teacher ni bi ka cho say hey wodi etua 1 cedi na me nkwaje apo mra o teacher ni tentasu ogu ni so eno de wonye bone won pro yi na wade abawa ha eno wo kire se Ghana ashase legal timber export ye se enua no ne ayetwa na ye de akwa ama no ne Ghana ashase under new EU legal framework we European Union one legal framework for na one de aba no eno na Ghana so e de ye adwuma saa nti eno na Justice Paul Bafuboni acting chief justice wade ehomra ne honkrata asem ni bi edema general manager da Samatex Timber and Plywood Company Limited ano na in fact wo mo mutumi kire se we de wo betimi akọ na wo de bi akọ amono ne na enye se Ghana hanko a na wo kire se we daily graphic you 998 prisoners granted presidential pardon aka 2 na nka 1000 sa 2 no wo mudin wa ha agrada ene atresin oso mo nka ho oh ana wa hey daily graphic say 998 prisoners granted presidential pardon agrada atresin not included in this omienu be kan ho anka 1000 then so mo nka ho inti agrada 50 years studio because so atwa enti eno ye ne daily graphic dia bana mi wie kura o graphic mu no se mu fo adwempo eya na ho hia pa editorial o see oh drip machine no am go fa de bae no ye nim samanfo de aye be sheet enwa mo de da so enwa ade nso ye se kopo no mensina hodo emfanya adwuma no ye mfanya adwuma no se wa drip coordinator se no chese ye de assembly ho na emsa no pa wi ne no mani ye twa nhia gu ho ni amanachi na si woni mfutura sa abo na de cha ne abepa ho meanwhile kwan ya wose ye de koye no district road improvement project is a program no aka dem aka assembly ho ebe kakra no ne ye bebu akonta sa asai ehun fidie no bia awe na achi but na adwuma e wose beye no enye ba gora eno na samufo de abai eyara wosem daily graphic samufo adwempo osi we yankan nyina ngu Nilante Vanderpool yankan mu na boboa no so na drip coordinator sure national coordinator na yankan chene say drip machines no must return assemblies no must return drip machines for the common good ya fan ko yadwuma na osi ede ye no na yenya si ede agu assembly office no kra agi space say MC and DC kra kwa wonya ba bi park ne ka bara ya we hosemu
sa ya to ade ne ya bogana fodi na to sa ye de ba ya adwuma nya se bi ye be siesie dem we machines akakraka we ye mfa siesie dem ye mfa siesie assembly ya se ye de ba ya adwuma eno nti ne ye bo odin a ye toye na ebre kura na wo mo dan ye kire dia mama assembly sa wodo no wo mo sa ma won mu sika wodo a obi afanto fu wo fangum enti we woni excuse o sa obaka se fu ani ho so what ya se ya ma wo mu sika se bon fanto fu wo fangum enti menti ase se na dwuma no wo se koye no enti menye si ho ina eje ka se we ni bojo enti abu ne ba la be se na rank ye wo kwa twa o ko ma bojo enti na se no kura dwuma no wonye wo si den ka sa se so serious enti eno na daily graphic dia ba na daily post nso me fa nwie kratel na fe me sorry free so ono so dia ba president Mahama agranti nipa 998 prisoners no agranti of amnesty na ne amedi wie o daily post mu a setafo MP ko Vincent Asefua wo se na no kokotwa wakeka nsem wa ma ese aboa na no wa won fa ne di ntware asuoja we di atware asuoja ensam ben property eno kan unya daily post ni bia ubehunu mu nsem pa ma men so minto so the Ghanaian Times the double krata na enim wodo ofanko sa won kwan no Akosua yenya nim de Akosua no ada we fidie so na wo hwese ne kwan wafa na zen say radio get results oh yes as me kai sa na no fia da sa ya wada ye ho story wo ha ye ne drivers ni bi kasai ya na won mo kire ha wa mo na mu ana sa enra e ba be bo mu ebra yira Steven amwa GPRTU ne road transport yes omo so re bato so kire sa wo mo ma ban no 1 week say sa ban no an hwe no anyan wadwumo o beto mu fo no enti enei no na seye na MC no so kasa fine ya wo kire se wo mgu anamutuo ne hyehye so a wo moda sompa sekura se ba no ye to na mo ayaba wono mo ya na de Sompa yenya results oh yes ya de radio ase de ye hwehwe radio no so ye be adwuma na timamfo no enya mfaso wo so na bia na meka se otie radio na wa nya mfaso mfiri so a o radio na nkasa mpo na wo tie no dum no fashion pass enti se wa tie Sompa na mfaso abaso asedanka wurade dinda enti contractor for se wo mo eba be she adwuma se aban no $77 million e de abase wo mo fa enye adwuma ewo ofanko ne nsa wom ekwano se na wo pictures na area ho so wo tracks akese wo mo struggle so wo mo ebe fasa akwano a area ho papa nti we de atadwufo wa yate de na enyina fasa akwano so ukokumase a eho ane ye fanti aban no se wo ba be hyase na wo mo aye ho adwuma no pay the Ghanaian Times de eho ma ne bo so de abana stem na Obrempong eka wasem se basic schools no enei wo mo be hyase sa no adwuma kakrakra ni ye church wo mo a obedu so no na se passion wo mo na omokoi eno so wasem ewo Ghanaian Times ni mase na omampeni John Domini Mahama na nifonyi dawe wone na bedi eche vice president ena edda Ghana fonyi na ase ese Ghana fonyi da mwasio anano ada bridge ye bo ye mo enyi ya ma ye nyina ye kabom ene etwa adwadwo enti obi biara ahoni bi obi biara ehweye sika wo hweye chese bibia erade enhyemwane mu famaye we yo mampeni John Domini Mahama ene na bedi eche mame Jane nana opoku ajiman ena womo edda Ghana force no pay the Ghanaian Times do bonkrata no enso ede nwama ne bo ede aba na daily guide do bonkrata nso nie na se mo ba kai a o se na say free emra nipa ngotwi ekọ nya akonhia omuye o se asofo bi ba bonten ebi musian metomensa frɛ Dr. Omani bo amano amane de techo no obi eka prophecy bi abaye 20 years nie ye egu no ewo no na nkofo hyase enye yipie ni atiate ntina se Ghana fo ni bi crash ase se wo mu blame wo mu de so bo no bom penifo no se wo mu anya sutie anko tie nye Nyankopon ese na eno na presidential envoy wo mu de nkrata ba se ene efri na ekoi asofo na difo bia Nyankopon ebeyi bia kire wo no kabra wo mu aso ye na ye vete be yehwehwemu ayese se bi be yeduma na enye aduma na me ka say Yera Evans efri ye Ankara ni mfoni eda daily guide eni mase ya wo kasa se sisi emprempenya wo monya prophecies 200 yeah no the legends yeah no
Say Obrempong dey enjoy your soft wodi. Obrempong yam planning 200 more. 200. Enra me hu online. Say you be put the kaka funu bi. Emu 200 nso no. Ne ayi kakra wo mu no kra enu 50. Oh, almost say omo pa. Bebre na anya adwuma 80%. Enti almost say 80%. Anya adwuma. O hwemu a. Yes 80%. 80-90 no. Kitu ebi popo twa bi no almost say eno kra no. Oh, ya broso. Oh, anu odin. Agojade ne afa ko ai. Legend. Ya fa de ruko. Oh. Edu maybe anu odin. Chale. Yeah, dear. Anu odin. Nyamensa wo yeso. Ai. Nyamensa wo yeso. Ewom. As a sarcastic ai na can is. Oh, ba anu odin. Was it over 200? No mu ye kura di sai. Gana kwani ye de bia be 40 years. But yeah, confirmed. Oh, say you confirm, say you confirm. Say kuro mo de ko no mo fangoy. Wo mo fangoy. So go so de ko. Sa de no trosu. Oh, why am one shan komo di ensira beba. Mo shan komo di yedie beba. Obi be wuo. Obi be nyanko nhia. Me se na ma me ya da shata wale no. And now we be back at shata we be December was a date kura de to. E was a massa. What for on come say fama me so. Say December ni kunu me hu a. Me wo ko so kura was pack ko so massa. Akodi won kwan akọ no mo kwan no akọ wewe wonu ma emfa me hye me nkom bia everywhere so bia nko hye ne nkom hunu bia nka ba so ko be wu so for ya after play crash ne dia by Roger say na no A+ so de kakra wo no went here metie ba so mo de se da bia say ya ya say boys video am say ko cancel for I say do maybe I say seriousness na na ye mane ba for e wom nyamensa wo ye so ye tiase but e do maybe a yesusu ha ye ni ye wade bo wono mu a aya na ye maintenance asem enya bibia na wom nyame tumi yi kire na so de ade na abebo ho mpa ya ma na ye adwuma enti wo de nyame yi kire na wo de da bi nyame yi nkire nipa ne mra wo nchen wo mebo afode eno ano no sana ga Yesu Kristo oba ya nku na ko obedi dipa o no kwasam o what do frejare nsari fa so ni atetefo ne pe ya wo mo ahunu ye mpin so no too much Bible no ho na de ba ye every kwasi broni kuro kwasi broni kuro mto mo sha nkom sa enra na me hwe video bi a eno so plane na kwa crash ye feature ya Dr. Congo mo DR Congo eno so akwa crash ye ami general ti eno so ya honhombone ana se wo hu eduru ma bi a ewom nyame tumi ye kire abonsanfo ho bibi wo wiase ye kase bibi wiase eno de ye ntimi enda o tie nuanom abaifo ne ye nuanom honhom bibi wo wiase but eduru ma bi a Ghana no ye ha ye ni dodo we obekom nipa no wo boa ba no atworo krata tenten wote brofo anti san krata ne ba no kan sen ka ban emfa asofo ni bi adwuma wo eno so ba ba ye adwuma ya wora ba fa me kwatena ho na ka cham sa akohia o me di aban si akohia wani huna de enti kwana kwa yi ya de yi letters e ba be kire enti sa akura meka se tesa na nka ya ma pamfo binum se wo mo ye wo mo mutu abaifo ne ade be se kwahwe oh me de duru me bia me anwere ho be se kwahwe na meka no ade no ente sa ba obeka jo se tesa mampanyini de beko madawro ma mu hwe ma me hu se nkrofo bi oh eye woni ma wo ye ne kwa so ano na kwa so no obo ye ne Ghana eduru me bia mo de mere eduru me bia mere chire tu abaifo no fo no ade ni bi o hwa nyo mo anya press conference e be fa mo no mo kan che se wo ma sofo ne adifo wa ha wo mo hyenkom ba te duru me bia na bi mo ye ma ne bro so se wo hwemu so a ye wo papa ne wo oh se papa de se na making se ye wo bi sa ye wo asofo menka se ye ni asofo ye wo adifo menka se ye ni adifo san se wo bi fre ni nyankopon na me nyina ho yes me no nyame bia wani na me nyina ho eju na ase nyame aso da ye e na wo ko kire ma ko twere ho brofo ba che duru me bia
aya na da ni bi won mo edoso won say yewura dan pare betena akonya so a wo share 31st mewu ne doso wo bi kura ko share say ayi chief imam bewu everyone mo IGP de baye senka one man anyina wo mo na so a anka mpani ampa ke wu anka bedoso Ghana no so ke bedoso wo bi shada ko chechere ne nioma no de abeso a wo bewu ampa so beku ne hu no kura na beto so no se wutimi ko aso dem so futumi hye wo nkom bi bra wan kanti mu bewu na nso bi de ya na mbusa se nyankopon a wo yikire no ya na ne ehu se ko bo man kwando yi misi wutimi ko gina woni ye piawo eti ye ji de wutimi se wadi watinti mo na pa ni ye piawo o jai o jai sorry wo ko de sa program we for the bass program so follow o ze rivo na so hu wi ni are adro obi ani na nim na sa kroma me pacho madam na nim na sa kroma na so fu ni push no wow go aso bo ti ko me chawo ti ya oh ebi mo ya mane bro so ewom na wo bi mo ya di fo komsefo nyame nsa wo mo so but ebi mo ya mane bro so e serious aya mo nsan komo edi nhira beba enu ne hia but I say government receives over 200 prophecies 80% of no use not just say mu 80% fa so bi en so e ma ni nye enti e wonsem e wo daily guide do bon krata no emo Obrempong di ka cheche mu dada yesi nei o man panyi apadin prisoners be 998 I was say agrada ni agrada no wan no agrada ni atoesin oso mo do mo nka ho on be ka ho anka ye tan enti e wonsem so e wo daily guide do bon krata mo ko ni ye fa phone lines no e kakra na ye do no ma so fo ye chia mo jidi yesa mo Facebook pa o che o madre oh yes ye be read message ya chia wo mo anopai na wo mo ye adwuma pa no nyame nsa wo mo so no wo mo de wo nim wo mo ho ena de ono agaza ni befeze wo no wo ya azan no wo no nkrofo ye no wo ye bie no ono na afre nyame wai nyame na afre no eno de duru me bia ye nka ebi mo ha no mo boa mere duru me bia ye nka aya mo nhyia nkomo mo bitimi mo nka se ye so dae no na nyame ye hira Ghana na Ghana ya pagya mpa na nka sa dae no na nka abam na sa asofo ne ya so soro bada bia ebe wu be wu da nipa akwan mu yankopon ka che ja se ne mo de mo anu aka bone no sa na be ya mama enti se ne wo de anu ka owu no mo so no owu na na ye bada bia Ghana ne ye be wu ye be yan kwanhia ka isen ka dollar ke to no 1 peso oko US a entu be so kire se afi bia nkwanhia nsi ho enti afi betimi aduru wa bra US o munya nkwanhia ba ko afi betimi aduru wa bra US ayi what say jahyehyia nsi ba bia afi betimi enti sa earthquake ni ade esi wo ko farmer hurricane ho Matthew hurricane wan ni nyina esi enti me mada sa afi beduru ana afi ba ko na wiye wa bra wo ye nani ewuo ni eye ade eda ni ewo ho so what you say ba ka say twa say nipa wu prekupe owu achi atemu o ewo ho but akwan ya nipa befa so obekọ no enu na obi ya ni enti drum be bia ya yesusu Ghana de na na broso o ana broso aya na broso yanka no kora nkyere ye ho sankom senwa ni e dia kwakoto o maame na eye wo last time catch madam for bi o pesa dey pray for me no na me say virus na awokoje a ode ba no emfa bi meyeme because obekọ no ye de asem ebeto obusuani be so obekọ fie na wona na ba ba ko na me asofo be je me nchawa no me kai se me wo kumase ba ko bi a case bi a na me tie no radio so na are ho se akora no ede ntoto abeto no maame ntam ebeba maame na ahwa akora no afiri ne mofrase ama akora no de anyini akora ne mu da sanyane maame no na akora no ko pray for me akora no ye nurse maame na ahwa akoda no na go school ama akora no ye nurse wo ye nurse wa tin say Tafo government hospital na government hospitals ni bi akese bibisa na o ye nurse wo ho na akora no so ko pray for me
wanyini waware awo ba ko asemienu no ko pray for me no na sofo maame no say emu arehu wo se wo hwa akora na nimu no wo hu se maame bi gina akora na chi we enti wo mi se o maame na maame one wo mi se o maame ne say o maame no one ne chi ne say anyam bia ye ne maame no ana na wo hu se maame bi enimu gina akora na nimu kire say akora na maame enti ase maame na wu na wona enti nyane maame no ana akora no so ko ofie no wono so de akwa akogu maame no so won kire ne maame na nyane maame no yese ne maame yawu kikiri asem no ebe so serious ma afa akora ne mfi maame ne biem sika na nkabosome wo maame ne kaka akra no wo so wo ma ne biem na so maame no kura se maame no na ekum ne maame na am watete wono na tete akora no ama akora na nyini chasanse bebre agosia na me kasa asem ya chori se me sofo bi a obefrɛ me aka kyerɛ me se me maame na eyem sa sofo na hwe yi age se ye me eduma bi a aya na no odi me maame Akosua nya osa because of me because what say yam komo ade hwe akwa ade na satan no wanku na wo betimi adi sa ne yankode ma me no wanku me wa me amma bedu ba bia babi afa ya me so manya kakra me de koma na di no ozu abaifo na mesije no maame ne tenanimu misuo ana na wo so no senti kesusua mpa se senka wo maame ewu serious of maame yi kan se wo hu so obi anim gina wanim ho na ehunu obi anim gina wanim to maame ewu na me mafa wo atete wo efiri wo mofrase a na nka no kora nya e plus ma wo wo bi a wo ne ba wan hwede o akora no se bi wo na ba bi wo bon tampe so se maame no kora de ku ni maame e ho ne de asem ne ba yes but nka we de say akora na chinchina twan Obrempong matete Obrempong me e bia me maame efiri na ma wo enye e dey from so na wo ho e bi odi kan ho se oni na ku ni maame no ene ma akora no infre ni musem we ya ka kire onipa yenye ne sa sa infre ni musem we ya ka kire nipa yenye ne sa obe e so serious e so serious ene ya na apapa fo no so nsore no mun kasantia de ekoso na bone na ekoso no na anu odin anu odin pa ya na kwan ye hu nkom sha akese Akosua yam kwa brawo yam kwa no so o ba no an kwa ji wadi so anu odin mere anu odin e dey so hello dina baby akasa free hello dina baby akasa free ajani mo yentie we yo anop me mama juma juma dasi aya mo mi ankaza me ngo bo du ma chia wo ajani wa no adi o wo nyai so wo bi amene no wo dem wo no so sa die we wo so wo yebi ono ne yire da hono mo ade be chama ne nyina ko nya agent nso we hu ma ne yire ko nya agent ampa wa we yada o bi o wetu aka ho nsem wo ne yire ono ndaka chasu wo gunu baby o free o kura ko de kwa mu akonya agent ko kwa we yada ezo we hunu na jana no wato no na o ye ko na me me jedi ya ko bo ya ntoma ta mo chiro be ni enko ye bi yo ano pa advance election aka bi me sure na me tia ba champion and na incoming national chairman if you can come body and of na kay or also ko national organizer and na secretary head ya on ko women organizer eh kwa na meka kakra eh opan ko beri akwan de ba ya kan bom pa ye trend say kwa be yi ya mai because complain doso nti amade say obi free anum kra no wo ko ensanwa mu a branko a wodi azie obi akoya aduma na wo ko fi akoda no wo be ko na ka ti kwan wo ti ka mu sa ya be no be du fi ajari ada na dia chana pa wa sa be ye aduma na gana kan ko kura ekechi because ya ni fi ata ni nyama nyama ya be tra ba ya wa ba no wo na mo ni nsam o ke kan na tra wodi ya wo so be ya gana yi no wo ya no anya kwa no mai bye bye beda se wo hwe no anya kwan no mai sa kwan no de ha dwene papa na MC no anya ahye ye bose wo mbeye ne yehwe de ni bedi akire hello good morning odin baby akasa free someone here 5 years matching capital mo achemfo nyina mo hote sai nyina ye tie sompa achemfo nyina ye Samsung sompa sedan Kenya me me entie wa odo mami tia mo na mi tia Obrempong ni aba machine asema moke
mobo and come on central falling for limited ready. Now one said the air coso. What would you hear to my man for a disca? What would you do to trot to so a disca? What would you say a Juma, one way cram machines in the cremu, Sika, the cremu, and Akutia, maybe Akutia, and Wakakutia, and American. Yenya manteman and what they be a machine in Namwa, create obedient, create woman obedient. Yen Jai and Yamana, Yana, Ghana, the support the boy on the support of Papa and Cosi baby. Machines are your quiet, your fine credit, baby, the person of Ghana, what would you Mama and for? Because no, I find the band, all the Cosana, a Kobu, Pitié, or Pipo, so a disca. Now, if I want to say, oh, yeah, what I say, Nabanina. Hello, good morning. Last caller. Udini baby akasafi. Good morning. Kwashom de kwekwe akasafi kwashima. Mo na kwashima form ho yede. Ya baba mu nyina mo ho mako na mo amofra ye no ye wa chade asonko bi de mamo. Enya asem keto makura mo ni Facebook fo no. Ya da mo nyina mo ase waye. Yes, ya da wase. Oda ma yenti wa no pay. Okay, Pacho, nyame person bisa ne say, enka ne road minister ho asensu buache. Because you deny you said them kwan ya omoye opokuasi. Me who say finance minister wa be at force in court now say $700 million bi omuji sas ka na omuji omahu ni omudi ye okwan so. It's finance minister for former road minister. So much you na de bia ne NDC for be can throw the ato Akufo-Addo so said or buy or mine one may she. Mutu na easy minister. Any finance minister. More finance minister more. Mumbe to answer mutumi brand much ensem because my yama mode and throw yama and because mu person much say Akufo-Addo appoint him as minister so no. Mu go da home no ana mu yi no ma fa anya djuma ana de bia papa wakwa ahomdie mu so after 14 bet na joy fm de bia no ke kan se bia sabi emfa no the fa mo former president okay it means finance minister any road minister mo bra no me say so ana ka ti ko ye chatra e de to mo so a ekowies na nya no it is MPP communicators no my meet mo bra want no make kasa omumra bonten no mo mekasa medasi bebre waya de ebusua ha ene de course ne besi wada ma ye bre nti yentimi emfa ofofro bia biem yenko messages no na yemfa nto aso na the birthday man yes ene ma memfa ensha se mfiri benkum so na happy birthday and confirm AICO1 Florence Oforiwa Amanfo dodo na friend protocol immigration officer ewo edum we efri ono ani colleague Solomon ho powered by oheneyere maame ekua yeboa esiama bronya abrewatia na Maswood Edifrit Mase Bantama or say while in opposition Honorable Ablakwa succeeded in constant criticism of President Akufo-Addo for using a private jet for that be over there fancy that's a Rahim Rankin said good morning from good morning the show is more excitement and happiness Nana Ekwamo Abwatin and so Edibia Ba was say good morning Sompa team Moya Jumapa special greetings and come Adwinkese John Boadu and Nana Yeboa and so say good morning to you all Meshamo live ewo Dansuma Shukura Rahim Rankin Asamba Bi mo say we say fake prophecies any fake prophet na do so sa say CAE 200 wonya ne breben wo mechire yerade dey also dey aba ewo ahanono Mr. Dunphy and so Eddie Biaba one also say we hearing live ewo Mr. Dunphy suit hub ewo asoren kwanta esu yeboa na yemoni adwuma pa yebo adwuma no so ne de ya wo de aba eno agosia bre no nti sorry birthday man aba I wish I sorry so na yakro na nasafo kantanka yes
birthday man. Yes. Birthday man no. Nem so wakɔ no blue sky. Enya sekele. You say wa say blue da. Say no. Ena no your birthday ti ena no. Ena no. The quarter who say ya. Yankopon Babru mu Yankopon ka kire Abraham say me ni nya me twe di ampon na ntimanim na ye pe. Jesus ane ye de rhyme pa but me ni nya me twe di ampon na ntimanim na. Me wa free mo. No na safo aye no. Me ne safo kantanka ena ye birthday. Ase menton kra infama your manager Madam Akosua say anano ada eto na ode bre me no bi enu no oso ohia bi enne ntimi to what beba Madam Akosua say enakwa Tuesday na bia na wa ma wachina kra no betumi di oba edi aba ode no so o hwe ankwa ne ngoma ko beba woni ku akoma to yam kra what birthday man bia be ko kama ebusa ya so no yakọ na nasafo kantanka what was this is our own, let's cherish our own Ghana Premier League, you know, and fan to my pa infra. Mebusia ho bai. Me dey no hwe mebusia. Ti I want to aso so I want to aso so. She, mama nka kire o. Me dey mama sire dan ne da. Me dey no kire papa. Dey tiri kwa sabe bia ye odu ho. Aba, emeya hyase bio. Nti mu ranom na mo kanfo mo sa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no one sem na ye ka you. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kese dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jewo de na ba wo busia ho ban. Na hye wo semu de. FDA agi gradient crash wo. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asem say, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia ho din bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra, energy boosting vitamins, ni minerals a. E po nkunim difo, se mo. Mama, ye dase. Me mo fa ya po mo di hu hia me. Swisscom, power your dreams. FDA aji ejeje in krato yatu. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. Okay, Ebrason, yada ude musam ena to so na pay oman musam de di sefata so asote na oti no Akosua Odehyieba Kodie Obrempong ena Obaapa all the musam Ediabre da ude musam to aso fisa be kopem se no otwe ebebo ensam ne dos na me adoma china Gaka top 4 paso ye de mu komo enso de eba eno chino ye be wura me adi nkomo bebre na otwe we ye Base Kehori Stars supporters enso adi nkomo pi ye de musam enso de ba ne nsam afro pi na no pe abo ano a ye de ba be down o juma den so ya to ne din sa tip off enti fisa be de Kodie oni ba bia ko ti Sompa 106.5 FM kasa mi no wata no pay okay hu bi ene da gude musam no enso eba na de tiane se me ba cha wo de no se upensu papa enso anoma me ba cha me kan fu kasa mi no wata enso ene de amaho ena no penti be bia wo bia no awotime kan bia ko je kasa mi no wata na enso emo eyini eno mafi bia enso e de fini padua no enti mu amotuton so amopensu papa aton e de ama customers no me pa cha me kan fu kasa mi no wata enso ene de ama mesanse we no eyensu papa aba edwama so kwaji bi frampani for 0206469430 0206469430 nampani for enyo so meduma for ba center Dr. Time da so oso yare ne fabra no fa brain anto so na wontu ase emfa ema yare bia
yare bia eto subia na test on part for ni chemo enso meduma for ba center now Dr. Time da so on fa bre ento so na wotu asema enkran say ye opokuri ase mayira wa santimanta munzu so na ye obo akwa agogo ne aban school no na edinhwe no 0244774282 0244774282 secure sanitary pad yes and then sanitary pad papa abadwa so a ene ebo ema no entimi pacho we ababawa na sebesebio unya ntwa branko ade a mekanfo secure sanitary pad enso ene dama no pe kwajibi na bia so entimi kama munya bo afa no pe o maso asena da gudem nsem e ban tantam so yen start enso e 10 tournament am pacho enso eguso a koso ewo Congo, Tanzania, Burkina Faso no na eno amatches no ebi nso so etim etitodwa na Algeria ene Niger game no eno so end goalless obi antuma fa ball enso entimi anto yonko atenamo eno akiro South Africa na omni Uganda game no na enya sam ketu akra South Africa Uganda na South Africa the can first goal na Uganda beti na South Africa saba be she na Uganda saba betika na South Africa she 10 minutes na Uganda tima saba betika nti eno Uganda na South Africa no eno so end 3-3 and on I say Uganda and so etima top group na after 4 games no omunya 7 points plus of 1 Algeria eto sumi no nya 6 points when ya go bia South Africa eto sumi so nya 6 points when ya go bia 9 eye Guinea one also so enya eye 4 points and so ewo honum and na Niger etwa to a one so enya 2 points and so one way group C matches and if table nam dem na matches baba so no ebo no numa Nigeria and so ebo di anasa Congo and so honum Sudan and Senegal and so number 10 coach James Kwasi Pia Maele and so na mrante no and so betima diagro kama gante be Sudan game dey so no e betima akwa na after the game yanko anasa Uganda omo local room na just say enwa na nya asem keto akwa yenti feelings ne kakra Uganda after say omunya qualification room or quarter finals no Entiwe anwa Uganda yes omo local room na chese enya asem kutu akra after so much ma qualify e dey quarter finals no na enwa na nigye no na enya asem kutu akra na owura fan say Benny McCarthy head coach edema Kenya na onu su chirema oya South Africa ni na mum Tanzania ene Morocco na airball na odidi nkomo kakra o chirema Morocco ene Tanzania o we show am all the best. All important, so Tanzania will get their wish and they will experience what we experience. The group of death, now Morocco is going to Tanzania, so they must, I want feedback after the Morocco game so that they know what we went through every game in this tournament, so yeah, so good luck to Tanzania in the next round. South Africa legend and head coach Eddie Emma Kenya na je say o ka che Tanzania for so omo group no na ho hye papa enti omo so nko ekwa Morocco for do omo fa so no omo so nko feel hit ni kakra eno ye sama owura fence Benny McCarthy head coach Eddie McKenya enso Eddie atudwa na baseke Holy Stars enko di nkomo kakra na mu supporters ade nsem bia ba batudwa yenim se anyina ase e na omo si omo kan na mpanefo kirema park no omo nsi akan ho no bio na odi enko ti omo supporters no anano kwese da meeting Amosu Asia Central for number 3 yenim. The president of the Western Regional House of Chiefs. Nana is a Paini, as a Paini. I also a Bonua, ye cronibi, also Ohino, Ahaji Mahama Kokore, also a Busapin, Ewo Kanguni. And a Yenya Nana Yamika Fofore, Chief of Ambenu, baby a park no wa, ya Bobono. Sampen fo na etu anamon se omone awulai emi he gban the 10 ebedi nkomo se de ya asem no be fi court na abafie no etumi anya akwanya bobo park no so na we mu nyina they were brought to naught ankosi aga it abasa no awulai ema your conditions se empo se obeyi case no e de free court na de abafie dia and this insise ebi na ye jitu
na ohyase ka say se ebe bobo e wo park no so say home match bia ebe say ebe ball park no so dia and the home match bia no this year tua 50 million and currency na 5,000 Ghana cedis and I say ye be training so and for every 2 hours bia no 300 Ghana cedis inti say ko ba say na wo twini mu ye be training for your fans 6 hours our mathematics no me say with me sika say mu odupa mempo ninna echi no yesi wo no awadwen say oh we dey say sika sem enya hwe obemodin say obeye na we dey so dey so say we mu nyina echi no say kwase ye benya club bi efri Ghana Premier League ni mu so no so person onya kwa no yusu sa park ne dia and otua kese esen dia obepame ye na sa club no atumi anya konya abobo yen fa no nto ho osaka se obema yen krata na ya sign yesi wo na sign a kire se ogitum se park no eye ne dia na ene ye ka no enuanom se wo de sa anwuma we mu nyina edisisi ani a utumi wo se anu ohyiye intema yesi wo ne ka se like how say was sign your friend is saying document I kire park no eye wo dia then that means say conclusion that means say and the BBA the entwa ne ye and the just park no enya wo dia na be fasa akonya we so asre Ghana gas say omombra out emi hu say park no omusi ema awulai emihie kwen ni de te se eye ono ne dia se na japade ana se omusi ema nzema na se eye nzema na baby e wo no enti we owura fence Amos Kujo supporters chairman head ma basike Holy Stars na nsem no na oka wenya na ebusa say ehe na modo mo ni kire na otiemu a paika mkwakosi aka no yenti nsem ono so kan fa ho baby e wo no ono no ye peyinti ona ohwe so abrofo beka so ye steward a omombra na omomekire emu na yenso ye hu enuanom ye kenna ne say insem bebre na ekosa ne ye kan obrofo no mu anka wasa e ba ne sa but akwakọ ba ne sa no e wasa ye ka league mu so ne ye bobo no nti impeinfo no ye peyin no eni impeinfo no ene samates FC edi nkomo ema omo general manager no agi tumu say saade ya and the ombe me akonya na ya boy home matches e wo ho nti sisi ya no saade etie no yetumi embo e wo ha no na ninna no eni ye kenya ne say Ghana gas any companies adam saade ya boy no up we owura fence Amos Kujo supporters chairman Helema Baseke Holy Stars na nsem no yankwa sande kotoko na enkodidi nkoma kakra Samba Onel captain and my Sunday Kotokona top 4 Ebasu. Almost one bois or my at the same. They are very, very good players and they have good quality. As we all know, when you are getting a chance to come to Kotoko is mean that you are a good player. So we are enjoying to be with them. Yes, Samba Onel ne qualities and watching the top 4 musem and no. Now Pariado and so didn't come back a e dia fa top 4 no especially Vanu no there be a top 4 ni see e be koso nyame adoma wochina Wednesday also originally we were going to play at Casco for the Wednesday Kotokone go start about the first match at 6 p.m. on Wednesday Nanka has to talk ne Mahato also so the same Wednesday 6 p.m. but it is the same matches in the volleyball sports stadium but the fixture arrangement remains the same and the days remain the same in that Kotokone go start the 3 p.m. at Lagos Sports Stadium and I also Heart of Lions about 6 p.m. at Lagos Sports Stadium and then on Friday Kotokone Lions about 3 p.m. at Lagos Sports Stadium I also the beginning goes at about 6 p.m. at the same Lagos Sports Stadium and then the final games will be played on Sunday Blue Stars and Lions about 3 p.m. and a half about 6 p.m. at the same venue. Kwame opare ado kasama for ma glorious also folk and nsem enso so no ntie say nyame ado ma china top 4 eba so no empelefo chima enya maso akra sports na enum emum
Legon Sports Stadium na ho ena be baso ntia ne dia che de be fuma babiara de musam e de bebre generative for enso odwumanes na ena na hotwe pepepe ena GFA 31st Extraordinary Congress no eno so etimi baso na de na dimu tintimai pa obekasa item 13 na no ye 3-time mandate no empire for so kwadi tumu na no ena Charles Kodon team Mickey Charles ena do na frɛ no oba fiase na twebe na busan say 3 times no Mickey ohuni say na enti anu ya what can they for 3 times no Ghana has your parliamentarians or national parliament bear 4 terms, 5 terms, 6 terms. But besides the president to be a president be a community. So I'm saying, so obey BBI and ya 12 years or 30 term, never more BB. At the end of the day, Yamal 2 term, Yamal mandate for 8 years. 8 years, I want to me and find we are 4 now Canadian. And you know, Ghana for moment can of 4 years now, Sanjay the account, then I bet me. And I'm paying for boobies, you bet you so and Keshoma. Sankabe BB, Ghana football and why that. And yes, 4 years na the back and the more BB Ghana football. Enti we sema owura friends Charles Kojo in team do na friends Mickey Charles Tachima city president eno no ise de and this amane ku na no no rubum ti nsem enso no nsem no dot so na mu nyame adom okine ba je bobubu no tot kakra sa enso de ma kan nsem pi e de afa division 1 no ho eno achi no other clubs nso didi nkomo nso so e de afa mo na Felix Chey enso e goalkeeper e de ma Mediama Mediama pieces Mediama Sporting Club. FM Felix Chey, good pop Mediama Sporting Club. Bibia Danako, Bibia Boko. First game, no, went well for us, but second game, no, say I'm considered the UNECPN, but it's part of pre-season, you know. Yeah, correcting mistakes here and then move on to our next game. We can Bibia cool, yeah, and Bibia boom, including our technical team, Odehyieba. So, Bibia Akosua. It's a goalkeeper Felix Chey and so next seven Mediama Sporting Club goalkeeper. I don't know. And I'm upon a dink my demon's for Odehyieba Ransford. You know, so near fire into one and I come and crack. Including Komokakra and so on a annual EPL match bako and so 8 attitude Leeds United and so Everton. And a bona Jordan Banner Lisa Shabakwa Everton and so anti-match and a match sam Ebebasno and a Spanish La Liga me part of say and a Musem and so it's Real Madrid at Nafi and one was Suna and so at the boy men Swana said Jordan and also a bit me out of Abaswana Sakoson so on and what you Champions League final qualification me part of say and also a Basso na say foreign virus at Nafi no one quarterback FK and so at about 7 p.m. and a Jordan Ebebasso FC Kragna Zazda and so at Nafi no one Power Force FC at the about Rangers and Club Bridge and so everybody nyina e paso enwe no so na eno game akwa eno so wetim tutodwa o EPM nim no eno owura fence David Moyes on the head coach Edma Everton after the game no ne nkoma on edi ni. I give great credit to Leeds. I thought they were incredibly intense certainly for the first 30 minutes. We played into their hands a little bit, but I thought they came out the blocks. They were a handful for 30 minutes, and actually we defended very well at times. We defended with corner kicks well when we needed to, but and we got better in the second half, but not enough to warrant a well done really. It's when some reference said David Moyes, head coach Adam Everton. I don't know and I said no one do mo panemum or Leeds United team na baso so mo tough time pa and some reference said David Moyes and so Eddie Atuja I did some MT for na Rio Ferdinand HMA Lenny Yoro and the reference look sure Sunday against Arsenal wow boys and boy no especially Lenny Yoro ocha be and say man you turn be about 100 million pounds you think some Ferdinand e kind of fight Lenny Yoro and Luke Shaw. Lenny Yoro and Luke Shaw especially, they look fitter, they look stronger, they look more composed in defensive situations as well. That sets the foundation and the springboard for us to be able to attack. Lenny Yoro yesterday played like a £100 million defender. He was good with the ball. He was winning every single thing in the air. There was a ton of interceptions. Wait. Look, excellent game. I thought the lit was immense, but £100 million player. Let's calm down a little bit. Yeah, Lenny Yoro. Yeah, that's what I mean. Yeah, but let's calm down. What are you thinking? 125, 130? Ah, Steve, come on, man. That's why you've got your two Rottweilers, hopefully either side of you in a free, that you can push in and go, right, you go and deal with them 1v1. And if we get to a point where our two wide ones are really
Etiwe Sema, yo Ferdinand, and so Adia Tuja and Pedamism. Am I native for Jordan Suna, Carlos Alcaraz, Namia Mochina, and US Open, and also Airbus way air tennis. Na fixtures no enya ba out na Carlos Alcaraz and we say US Open Airbus so wahobwa air saying. I wanted to ask you about the mixed doubles in the US Open. Did you see the draw and how excited are you and what do you think in general about this new concept and just well I think it is good. I mean the scheduling it is not the best, to be honest, playing tomorrow, but what is about the concept on the tournament, about the mixed doubles, I just loved it. I think it's gonna be new for me, which I love. I'm gonna have so much fun playing there, playing with Emma. It's gonna be tough, against Draper and Pegula, but I will try to enjoy as much as I can. I will try to see how it's gonna be the court, the balls, everything. I will treat that as a really important and good Eti we Carlos Alcaraz nyame adumachina he was open no and also Airbus when ensem enso no tianyina so na emfa agudemu nsem no emfa nsase na dwumadi aka enso entimi emeto so kasa mi no wata no pay okay hu bi na da agudemu nsem no enso ebai metimo football center Dr. Time that so also yare ne fabra no fabre ento so no tu asem asan so na secure sanitary pad